Thibitarĩ-inĩ wa sub-county ya Molo nikucia na igĩrĩ cia nyina ũmwe ciũkũrũ wa mĩaka 2 ciramũkĩra ũtungata wa ũrigiti thutha wa kũrugĩrwo gĩtoero gĩa ciembu na waru nĩ mũrũ wa nyina wa ũkũrũ wa mĩaka 7. Nilienda kibarua asubuhi, nikaenda paka sikupata kibarua, nikaenda Kereyo ya kutafuta viazi. Nikakuja nikakuta watoto wakilala, ameanza kutapika. Nienda kwa nyumba nikapata kichwa ya nini. Kuona sufuria, nimepata mkia ya nini ya hiyo kitu. Nikawaambia mpeni maziwa hao watoto, at least isaidie kwa hiyo tumbo mahali vile walikuwa wamefikia sasa wanahara. Sasa wakati nilirudi kusikia sasa ikitangazwa, sasa siku hiyo sikupata amani. Nikaichukua tena hiyo maziwa, kukimbia tena kuangalia, nikaambiwa watoto sasa wameanza kukatika tumbo, wanahara damu. Kũringana na nyina ũrĩa wĩna ciana 9, mũriũ ndamenyaga aramarugĩra thumu, amu thutha wa kũmarugĩra na kũmahe acokirie agĩtigĩria ciana icio ingĩ 6 na ugĩte acitukanĩtie na waru nĩguo cimaigane marĩ othe, no kwa mũnyaka acio angĩ matiakorirwo marĩa. Ni nini ulichinja? Yeye amesema ilikuwa njaa. Ilikuwa viazi kidogo akachanganya na hiyo. Pia niliona viazi ilikuwa kidogo, ikabidi nichanganye na hizi kinyonga ndio sikue mingi, ndio isitutoshe sasa sisi wote. Jua wengine wenye walikuwa wameenda kushera watakuta hakuna chochote. Sasa walikula wakapakishia hawa kidogo. Sasa huyu mwenye kufika ndio akakuwa mkubwa kidogo kwa huyu kijana, akaona ni mkia ya kinyonga. Ndio hawa sasa hawakukula na mapacha ya ule mwingine. Kuma wakana kiumia kĩhĩtũku rĩrĩa gĩko kĩu kĩahanĩkire, ciana icio iratwarirwo thibitarĩ-inĩ ũyũ mũthenya wa ira thutha wao kwĩhĩrĩrwo nĩ thumu wa kĩrĩa marĩire. Aikari makiuga koretwo arĩ mũrigo kũrĩ nyina kũrera ciana ciake 9 na tiganĩo ndararĩ na ũhoti wa kũmatwara thibitarĩ. Kazi yake ni kibarua, kushera makaa na ile kuni kadogo ya kupepa kwa mgongo ili watoto wake wa survive. Kwa kweli huyu mama hana chochote kabisa. Maisha yake ni ile imefikia mwisho. Hata saa hii akienda kushera makaa kama ni ya kuuza, anauza ya 150. Sasa tunaona hata akikawa hata atapata uwezo yote ya kusema hata anunue mboga ya kupanda kwa shamba. Nĩmorĩtie thirikari ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega mateithĩrĩrie famĩlĩ ĩno na iria ingĩ cigũmĩirwo nĩ ng'aragu mwena wa Molo. Na kwa kweli iko shida ya chakula kule. Kwa wale watoto kupiga kinyonga, hata nami pia naelewa huyu mama. Kupiga kinyonga kwao ilikuwa ni sababu ya njaa. Na huyu mama naelewa ni asla, nila hata mtu anaenda anakaa msituni mwezi moja akichoma makaa kule, tegemeo lake ni makaa na kibarua. Na kwa vile hii hali ya ukulima ilikuwa kali, ikakuwa mambo ya input ilikuwa imepandishwa ikaenda juu. Tunaomba usaidizi kabisa. Msaidie huyu mama, hata watoto wawekewe shule. Hakuna hata mmoja mwenye anaenda shule. Kwa wote 9. Hakuna hata mwenye alianza nasare. Ciana icio no irathiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ ũcio, arigitani makiuga matirĩ ũgwati-inĩ ta ũrĩa mararĩ makĩrehwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui.